Henry and Marijo Marquez, Pablo and Reynalda Giao, Cons and Bless Apimwar, Manuel, Epifania, Doc Mike, Liza, Marvin, Cherry, Mandrick, Micaela, and Liangco. Michelle and Prince Tamondong, Eric Duch, Kennard and Anna King, Juanito, Jaime, John, Jolly, Javier, Melchor, Clarita, Ryan and Mau David, Melay and Bong Danan, Melody and Mike Mendoza, Victor and Bensi David, Santiago, Joe, Nereo Tangtenko, Santiago, Pangan and Paharin family, Marilu and Rex Resplandor, Roy and Remy Between, Mark, Jeannie and Sky Between, Bobet and Lenny Cruz, Sean and Carl Jan Dizon, Miguel Cruz, June and Alice Kayanan, John Alfred, April, AJ, Anika and Aliana Kayanan, Peter and Aurora Turla, Ben and Glo Turla, Erlinda Castro, Joel and Ann Hinco, Jose and Juliet Rivera, Josie, Jack and Jimmy Hinco, Nicolas and Ami Sikat, Sikat and Almario family, Adolfo Garcia, Selgo Shoco, Teresita, Renato and Rodrigo Cuenco, Wendy, Bernald, Christopher, Christian, Cristoval, and Cedric David, Feliciana Tuvia, Oscar Bustamante, Visel Borlongan, Irene Vitug, Karen Avera, Giao and Parico family, El Shaddai Group, Christopher, Crizen and Nicole Cuenco, Zenaida Remedios Taruk, Juanito, Melissa, Jaime and Jasmine Serrano, Jerome Malig, Erwin and Erwina, Jade, Janela, Cuenco, Serrano, Mariano, Malig, Bailen and Febrero family, Cristina Justimbaste, Arlene Manansala, Jenver Daaca, Ronnie Zapanta, Aaron Trinidad, Aaron Ocampo, Andrea Katakutan, Princess Ortiz, Antonio Luna, Carl Swing, Joe Rivero, Jomar and John Matthew Rivera, Mark John and Raven James Pineda, Kenneth De Leon, Miguel Olchondra, Winchell and Jasmine Magtoto, Joey and Joshua De Leon, Winston, Jenna, Whaley, Midel, Ashley Macy, Rodrigo and Regina Ocampo, Chris Anthony Sanchez, David Alipio family, Hermisa and Andrew Maninang, Renzi Gabayeron, Ralph David, para king makapasubaling kayadwanandi, Paul Wadman, Boyet, Roderick and Rexen David, Jason and J.R. Chua, Pablo and Reynalda Giao, Cons and Bless Apimwar, Patricia Gonzalez, Ethan David, Nicole David, Marita and Lito Paule, Eduardo and Rosario Gilas, Robin and Chit Angeles, Neddy Macalino, Cherry and Simon Nathan, Leia and Ansley Gonzalez, Kate Gilas, Fatima Judith Ruezo, Marcelina Taruk, Deomar Santos, Adhil Ginro, Ivy Santos, Aldrin Paul Taruk, Ophel Mendoza, Roslyn May Between, JJ and Charmaine Between, George and Marlene Hinco, BM Tonton Torres, Nel, Arlene and Ferdy Nuki, John Kevin and Pamela, Rain Jasper, Minerva, Concepcion, Charmaine and Cariza Marie Bisda, Ronilio and Jennifer Bisda, Cecilia Cruz, Christian and Jessalyn Ignacio, Reynaldo and Clara Batak, Maria Rita Angela Castro, Arcel and Shangri-La Gilas, Francilin Gilas, Wilfredo and Mercedes Castro, Junsen Paul and John Patrick Pasion, Rowena Pasion, Willie and Irene Castro, Leo and Chris Sitcharing, Patrick, Janina and Miguel Rivera, Kyle and Justin Hinco,
Edward Payumo, Emerson Manugid, Lara Joyce, Loy, Joy, John Loy, Loy Jr., and Monette Maglalang, Romel Zosa, Paul Tomas, Ramos family, Rona Morga, Vince Ferrer Bautista, Alipio family, Usman family, Geraldine Pelayo, doctors, employees, and patients of Pampanga Medical Specialist Hospital, Justin Baste family, John Paulo, Ralph Malcolm, Edgar and Joan David, Hasley May Belleza, Belleza family, Jerome Parico, Jude Charmaine Rodriguez, Rodriguez family, Manlulu family, pamilya ng Apong Ading, Loretta and Hazel Calma, Rosie Yumul, Jason Reyes, Angelo Castro, Charlotte Yuzon, Eloisa Franco, Wilfredo Stella, Salvino Pangilinan, Lady Cristal, Gloria and Francisco Cayanan, Gigi Rodriguez, Michelle Dayrit, Paraking Malagwang Kapaldanandi, Paul Christopher Pineda, Desmond Malik, Fernando Ramirez, George Hinco, Bonifacio Malik, Tom Laksamana, Ernesto Mendoza, Minerva and Jomar Kiambao, Esther Parungaw, Marina Osorio, Wenceslao Cañonero, Florencio Lozano, Lota Salenga, Estrelita Soriano, Kate Villa, Orit Opstein, Jordana Mezzetti, Alfonso Nuki, Santiago Tayag, Glenn Nuki, Richie Rivera, Joseph Gossum, Henedina Between, Beata Cañonero, Benedita Amante, Ines Torres, Joel Tubig, Ines Gossum, Cirilo Cuenco, Purificacion Gossum, Zita David, Marta Sevilla, Joel Guanlao, Glenda Ocampo, Ace Torres, Consuelo Mendoza, Amado Ramos, Telma Rodriguez, Joseph Ferrer, Yoli Tayag, Epifania Lianco, Melchor, Jaime, Clarice, and Reynaldo David, April Grace Ferrer, Clarita Gozum, Alberto Roque, Lucina Taruk, Alona Palo, Lani De Jesus, Consolacion David, Ireneo Canlas, Paulita Gulapa, Nenita Kangko, Anthony Gosum, Rita Tionco, Wilfredo Basilio, Tolentino Santos, Jose Castro, Arsenia Hinco, Josie Hinco, Lilia Caneco, Cristel Ayala, Richard and Gilbert Cuenco, Emilio Gosum, Emiliano Erum Jr., Celedonia Borlongan, Candice Sibug, Desiree Dare, Corona Duban, Angelita Dabu, Belencia Saplala, Lydia Justin Baste, Paul Castro, Crising, Justin Baste, Aurora Sunglao, Rico Camagay, Teresita, Joseph and Jelly Montemayor, Nicole Camagay, Andy and Mario Gatus, Mercedes Pangilinan, Evifania Sia. Para King Kayadwanandari, Tristan Dabo, Princess Manalo. Para King Kapayapanding Kaladwadi, Alberto,
Tito, Lourdes, Bernardo, Hayden, Leonila, Heidi, Eustaquio, Elena, Severino, Rebecca, Clemente, Sabina, Guillermo, Edilberto, Belen, Gregorio, Francisco, Mariano, Tito, Lourdes, Bernardo, Hayden, Leonila, Heidi, Arsenia, Honorio, Magdalena, Emmanuel, Angelina, Celedonio, Gertrudes, Cesar, Rogelio, Oscar, Angela Francesca, Precious Angel, Ruben, Ernesto, Among Jess Mariano, Lourdes, Eloy, Erlinda, Clarita, Almario, Domingo, Anacleta, Angel, Amparo, Felicidad, Melanio, Paulino, Patricia, Among Jose Giao, Dr. Bienvenido, Antonio, Florentino, Loretta, Pedro, Cecilia, Julio, Julia, Medalla, Amilcar, Rene, Rosario, Flora, Melchor, Leonila, Constancia, Froilan, Quintin Sr., Quintin Jr., Belenciana, Roberto, Belen, Dominador, Cristeta, Antonio, Maria, Emerenciana, Marshall, Trinidad, Roberto, Mirihilda, Lebrada, Rodencio, George, Nenita, Miguel, Pasencia, Cecilia, John, Annie King, Loreto, Corazon, Jerry, Danilo, Cora, Nuring Pido, Joji, Ronnie, Jessie, Tony Boy, Umbilina, Among Popong, Pedro, Catalina, Ernesto, Milagros, Zoilo, Catalina, Gregorio, Maylin, Magdalena, Benjamin, Aurora, Fulgencio, Jenibel, Ben, Milagros, Rosalina, Renz, Pedro, Paula, Rico, Carol, Iscar, Julian, Ising, Nicole, Lina, Ben, Gilbert, Boy, Let, Jerry, Benjamin, Lito, Ninita, Melchor, Joel, Haroline, Isidro, Carmelita, Erlinda, Cap Chris, David, Alberto, Rodolfo, Reynaldo, Benita, Pacifico, Jerry, Alice, Ruben Sr., Elena, Reynaldo, Rosita, Eduardo, Pascual, Catalina, Ricardo, Jomer, Carlos, Modesta, Feliciano Sr. and Jr., Erlinda, Fermina, Pedro, Marshall, Godofredo, Rafi, Randy, Charlie, Fernando, Francisco Sr., Ignacio, Benedicto, Arsenio, Maria, Angel, Veronica, Miguel, Maria, Juliana, Among Damaso, Mariano Escolastica, Jesus Emerenciana, Apolonia, Jose, Pablo, Maria, Damasa, Cosme, Marcelina, Carmelita, Noel, Takeshi, Nestor, Zenaida, Hilarion, Cristina, Roberto, Nestor, Jess, Raimundo, Maxima, Francisco Sr., Carlito, Primo, Mario, Roxanne, Archie, Nico, Ernesto Alfonso, Ernesto Vitub, Valentino, Rosalina, Ricardo, Eduardo, Normita, Dencio, Lita, Belen, Silverio, Romeo, Elena, Sabina, Margarita, Francisco, Andres, David, Macmuran, Luz Serrano, John Philip, Rufina, Nicolas, Corazon, Pastor, Maria, Jovic Carel, Erlinda, Agustin, Arcelia, Laurentino, Ernesto, Melanio, Mateo, Maria, Alfredo, Barbara, Francisco, Pablo, Nicasio, Erlinda, Roberto, Venfi, Isidoro, Segunda, Aldrin, Esteria, Nicolas, Florencia, Miguela, Eulalio, Victoria, Angel Sr., Antonio, Isidro, Peregrina, Corazon, Hilario, Carmen, Angelita, Leo, Alberto, Aurora, Juana, Florentino, Rodrigo, Rogi, Valentino, Gerardo, Virginia, Dominga, Pedro, Remedios, Vicente, Luis Nulud, Romulo, Milagros, Miguel, Isaiah Miguel, Luis Nicole, Abel Sr. and Jr., Rosita, Dominga Manansala, Jovi Carel, Jose, Enrique, Carlos Rivera, Carmen Dante,
Joyson Dominador, Marlon Darwin, Alfonso, Honorato, Herminio, Erminia, Ernesto, at dinganggang maldang kaladwaking purgatorio, lalong-lalo na detang ala ng mga kaga nakakarela. Kaligtasan, malapit na, malapit
ing lagyo na ningib pa, amponing anak, amponing Espiritu Santo. Amen. Ing kapayapana ning Ginoo manatili kay kayungan. At quéca antimurin. Kaluguran kong kapatad, masaya tamo pong makatipon ngeni, kaya bedaring sablang babay, lalong-lalo na pong makapink. Ban umpisa niya iting novenaryo tamo para king ka-fiesta na ning Immaculada Concepcion ning malugod tamong Indo. Ibuklat tala ring puso tamo kaya, ilapit tayong panalangin ta kaya, ya na makaintindi ka rin pamangailangan tamo, na makakilala keng sitwasyon tamo, na sana panwana na katamo ning Ginong Dios, capamilatan daring panalangin ning malugod ay Indo. Ilapit tala po kaya ringgang daing tamo, paramdam tala ringgang panalangin tamo, ading sablampang mangailangan tamo, king Indo na ning Dios, at king Dios ay ipa tamo. Ginong Jesus, megi kang metong kaya kami, banarinan mo keng kagiwan lugod at manalig, Gino pakalulu. Gino pakalulu. Jesu Kristo, manalig ka kaya kami, at paggaluban mo keng sikanan, at kaburian magbayo kaniting kekeng yatu, Kristo pakalulu. Kristo pakalulu. Ginong Jesus, datang kaking ligaya, ban koronan ing sarili mong dapat, karing puso mi, Gino pakalolo. Gino pakalulu. Ing Dios, sa mayupayang tuto, pakaluluwa na katamo, at kimpangapatawad na ring kasalanan tamo, idala nakatasana, king bie, alanganga. Amen. Manalangin tamo. O Diyos ay ipami, ipaintulot mong datangya busal mi ing anak mo, ban mi kasapat keng gelingan at tetagan, gawa karingdalan ning katuliran at lugod. Amunye pamikatagon kaya kaming akatab mumia, king metong at ika. Kapamilatan ng Kristong Ginomi. Amen. Pamamasang ibat, king libro ning propeta, Baruk. Jerusalem, ilukas mo na ing imalan ning pamagmalon at kasakitan. At kaybat, isulod mo ing maslag ng ligaya ning Dios. Ibalabal me quéca, ing balabal ning hustisya ning Dios. Ibili me king buntok mo, ing korona ning ligaya, ning alanganggang Diyos. Uling ipakit na ning Diyos, ing kekang kamalan, king balang bansa ning yato. Uling king kapilan paman, mayawos kang. Ing kapayapan, abungan ning katuliran, at ing kamalan, abungan ning katapatan king Diyos. Jerusalem, mibangon na ka, at talakad babo ning bundok. Dumawe ka, bandaking aslagan, at tangalan mo ring anak mong makatipon, iba't king albugan, ang gana king aslagan, king metong namong amano, ning bukod mong banal. At tumulala, pablasang eno kelingwan ning Diyos. Bista't likwanda ka, uling mebi hagla, karing kasalang, at midalang maglakad mo, king bansa ring kasalangda. Dapot ngeni, ing Diyos iuli na nala, kambening maragulatula. May ngari lo, king ari, amilukluk pasibayo, king trono. Inutos na ning Ginoo, ing patagan niya, ing balang bundok at talimundok.
At tambunan lo, ring lubak-lubak alugal. Banligtas lang Macau, liring memalen, ning Israel, akambe, ing ligayo, ning Ginu. At king utos ning Ginu, tumubulo, ring dutong at tanaman ang mga banglo. Banmonye sa lilong, karing memalen, ning Israel. Muli lang kambe ning maragulatula, ning kamalan no. Tayran na lo, ning Diyos, king lunos na, at katuliran. King amano, ning Ginu, Salamat, King Diyos. Ragula bagede patna ning Ginu, para ke katamu de patna ning Ginu. Mga ragula bagede patna ning Ginu, para ke katamu de patning Ginu. Mga ragula bagede patna ning Ginu, para ke katamu de patna ning Ginu. Mga ragula bagede patna ning Ginu, para ke katamu de patning Ginu. Inyang binalik na ning Ginuing Sion, karin Jerusalem. Bala mo arimaninap kami mo, sasagakgak kami at daralit king tulami. Mga ragula bagede patna ning Ginu, para ke katamu de patna ning Ginu. Mga ragula bagede patna ning Ginu, para ke katamu de patning Ginu. Kanita ngarang mga manuring pagano, amen akit ke kami. Ingde patning Ginu karela binang makapagmulala. Tunepin makapagmulala ingde patna para ke kami. Mesaya kaming emunanu. Mga ragula bagede patna ning Ginu, para ke katamu de patna ning Ginu. Mga ragula bagede patna ning Ginu, para ke katamu de patning Ginu. Minawa ke sang pasibayu, o Ginu. Anting danu mababiening uran, king malanging ilog. Detang menangisin yang tatanam la,
sukat lang magsayang ening pupupula. Mga ragula bagedepat na ningginu, para ke katamu depat na ningginu. Mga ragula bagedepat na ningginu, para ke katamu depat ningginu. Detang manangis ka bang daralanda, ing bining itanamda. Magbalik lang daralit king tula, kabang sasakaraing karelang pupul. Mga ragula bagedepat na ningginu, para ke katamu depat na ningginu. Mga ragula bagedepat na ningginu, para ke katamu depat ningginu. Mga ragula bagedepat na ningginu, para ke katamu depat na ningginu. Mga ragula bagedepat na ningginu, para ke katamu depat ningginu. Pamamasang iba't king sulat ng San Pablo, Karintao, Filipos. Neng manalangin ko para kay kayo, manalangin kong mitmong tula. Uli na ning pamanantabe kanako, king pangakalat ning mayap a balita. Iba't pa king kamumulan, ang gana ngeni. At iti abibitas ako, king ing Diyos amig mula kaniting mayat padapat, kaya kayo yan namang miganap kaniti. Angga king Aldo datang ya, i Kristo Jesus. Balo na ning Diyos, king manyabi kong katutuan, neng sasabyan kong ing masapsap kong panalala, kaya kayo manibatan, king lugod ng Kristo Jesus mismo. At iti ing panalangin ko para kaya kayo. Sumulong na sanang sumulong ing kaya kayong lugod. Kambe na ning tunay kabyasnan at ganap apamanalastas. Ban abalo yung pilinan, itang pekamayap dili. Kanita mayakit kayong tunay malinis at alang pangapintas, kingaldo datang yang i Kristo. At mitmo kayo, king tunay kabanalan, abukod mong kang Heso Kristo manibatan. Para king ikaligaya na at ikapuri ning Diyos. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos.
Isadyaya ing dala ning Ginoo, tuliran niya ing daklat akeyang dalanan. Ding sablang tao akit da, ing pamagligtas ning Dios. Ing Ginoo manatiliya kekayungan, At quéca antimurin. pamamasa king mayap a balita, agpang kang San Lucas. Ligaya quéca o Ginoo. Labineng limang banwang emperador kanita Itiberio, ni Poncio Pilato naman ing gobernador ning Judea, at i Herodes yang pamuntok ning Galilea, i Felipe a kapatid na yang pamuntok naman king teritoryo ning Itorea at Traconite, i Lisanias yang pamuntok ning Abilinia, at i Anas at i Caifas naman ila ring matas a saserdote. King panahon ay ta at siya king disyerto i Juan ay anak ng Zacarias. Kanita di natang yakaya ing amano na ning Diyos. Anya linwalya i Juan at linibot ya king mabilog asasakupana ning ilog ning Jordan. At panaral na sisya nila at painggulutan ding kayong kasalanan. At pabinyag kayo, baning Diyos, patawaran na kayo. Andi mo ing makasulat king libro ning Propeta Isaias, ating metong at taong kukulait king disyerto, isa diyaye ing dalanan ning Ginoo. Tuliran niya ing daklat akayang dalanan, tambunan nyo la ring kulkul, ding talimundok at ding bundok patagan nyo la, ding dalan bukot tuliran nyo la, at ding matsurang dalan samasnan nyo la. Ding sablang tao akit da, ing pamagligtas ning Diyos. Kaluguran kong kapatid, ing mayap abalita ning kakatamong kaligtasan. Kapurian quéca o Kristo. Mayap bengi po kekayungan. Kumusta ko po? Mayap mo naman po. Ano pa yayo po? At sana aintindihan nyo, nung umpisan ke, ing humilyata mo, ing makanining paralan na naman. Deta pong anggangeni sasabi, na ing pisamban dapat makialam king politiko. Detang hanggang ini maniwala na iamong dapat makialam at magsalita hinggil kareng politiko. Pakiramdaman niya po at lawen niya ing ebanghelyo tamo ngening Domingo ibat kang San Lucas. Sabihan niyo po kang San Lucas, dapat mamulitiko. Uling isan Lucas, kani pa mo pong umpisana ning kayong ebanghelyo, lininya nala, binggita nala, sinabi nongan denggang mamuntukan, denggang politiko, king balena anyang panahona. Labineng limang banwang emperador, Itiberio, Poncio Pilato, yung gobernador, Herodes, yung pamuntong ing kapatid ng Felipe,
yang pamuntok ning teritoryo ning makanyan. At babanggitan o pong San Lucas, maniwala ko, wala mo mapagal ne, sinawane, masorane, uling ila mo naman dening pamuntok, manibatan niyang mibay tiya inginu, ang ganyang dagulya, hanggang Mateya. May 30 banwa. Niya sinabi niya, labi na yung 5 banwa, Emperador, Tiberius, ating anak na yung... Ang tinang sasabihan, anyang aduang pulo na yung banwa yung diktador, ing anak na yung gobernador yung makanyan, ing metong na panganak yung makanyan. Mapagal ne at sinawane karening politikong pulpul areni. At ini po ing maya pabalita. Nonye, ining maya pabalita. Dintang ya ing amano na ning Diyos. Ing grasya na ning Diyos. Ing pamagligtas na ning balen Israel. Ali karening politikong areni. Ala ni numan kareng mayupayang areni. Dintang ya ing amano ning Diyos, ing metong simpleng, ordinaryong, pakakalulong, may balo. Dintang ya migsalitaya, ing grasya na ning Diyos, ing metong simpleng, ordinaryong, kalulong, profetang milagyuan Juan. Mamuliti ko kanini San Lucas. At Juan mismo, nung baliw po, anyang megumpisa na migsalita, parati magsalita king kasalanan at karumaldumal, makarining gagawan da ning gobernador niyang panahon ng Herodes. Susumbatane, sasabyanane, king kasalanan na. Ang ganyang patabdab ne batal, iharing Herodes. Mamuliti ko yan naman Juan. Ano pa yayo po? Eyo apigil ing pisamban magsalita. Alikem politiko nung nanong kasalanan at nanong marok. Pero ini po yung puntong akakit ko, Kenny. Maralasi tamo, babasi tayong kaligtasan tamo, minawa tamo, mibangon tamo li, magitang great uli nung ining politiko yung pilinan tamo, nung ining kandidato tamo, sumulong tamo pa siya. Ang tinang sasabihan ng Ginoo, Diyos ko, alayupin ka rin ang kaligtasan eh. E kupin migsalita ka rin, iking grasya ako, alayo ka rin. E tamo asahay, nung ilan naman ding pilinan tamo, yang lagyo, makanya na naman, 6 na banwa na naman, pamangurakot, pamaglaram, yan na naman. Misip tamo, ala ka rin, ing kaligtasan tamo. Lawin tamo, pota ing sistema tamo, yang kailangan tang palitan. Ing maragula bundok ning corruption, pota yang dapat samasnan. At aliwa rin politiko nga rin, ilanong pag-asa din eh. Nawin niyo, pota, ing sistema tamong papayagan tayong substitution, istong bisay ni ipalit meta, or ining ipalit mo ketang metong kandidato nga. Pota yang mali ito. Pota ing sistema tamong ating intelligence budget na na pwedeng taginan ng COA, pwedeng i-audit, bilyon-bilyon na halaga, gamitan dala mo ag pangkemburida, pota balo, ining panibatanan ng corruption, pota ilang pasweldo da kareng mag-troll, kareng gagawang fake news. Pota ing sistema tamong mali na bibiyed dakala pork barrel funds karing senador ang pong congressman, milyon-milyon na pera hanggang matatagon nga mag-absent la, ibiyedala para kay paborito ng proyekto or nano. Pota iting maling sistema, iting maling sistema.
Pota kailangan sweldon talang milyon na mo rin kaya katamong nurses. Ding sweldon talang milyon din kaya katamong ortelano. Baka sakaling masenso tapa. Itang makanyan. Pota yung sistema yung kailangan tang palitan. Ano pa yayo po? Kaya mimisip ko, siguro masenso tamo, potang metenongan denggang politiko kaya ni bansa tamo. Siguro tayo kailangan ng gobyerno. Baka masenso tamo, potang alata ng gobyerno, dakalapasweldong congressman ng pong senador. Patagan niyo ring dalan, pagsakyula ring bundok. Ngana ning propeta. Kadua po. Nakadua po, anyang Biyernes. Binisita na katamong Father Robert Reyes, ining running priest. So, migbisikleta kepong 30 kilometro, 30 kilometers. Kay ba't pigmisa yamiya po, Kong Willie. Kay ba't yung mighomilia yung another 30 kilometers. Kaya kubalo, tutuwa ni Father Robert Reyes, kakabano ring homilyana. Makalukluko keng lele na, may pagal kong makirandam karetang dakal ng punto. At anyang mapagal kong makirandam, metong mong punto, yung sinanib kanako. Ibuklat para kanako. At isip ko po, habang makirandam ko, Diyos ko nga ko, kapagal ko na keti betes. Paano pa yayo po? Pratika yung sasabihan nini. Na mapagal ko keti betes. Naalog ko na mo, mag-retire ko keting parokya. Paano pa yayo po? Sanin ako kanako kanita, sabihan kaya sabihan. At kabang maghumilya ay Father Robert Reyes, kitang ko, kisarili ko, o ba't mapagal ka raw? Nang kakapagal mo. At aisip ko po, mapagal ko, uling-lingon ko ngan, intindihan ko ngan, intindihan kayong retablo tamo, pota mayag na siya, pota masiraya, intindihan kayong pisamban tamo, miluluba na yung danum, deng tutulo, deng awa nga sira, intindihan kayong sementeryo na magulong gangeni, intindihan kayong kolumbaryo, intindihan ko rin miyariw ang organisasyon, intindihan ko yung plastic, awag sayo kayo ni Banang Domingo, intindihan ko nga po, niya papagal ko. But, sabi ko, o ba't intindihan ko rin eh? O ba't mag-worry ko kening retablo? Habang ating metong organisasyon at inyong pondong 4 milyon, ilang bala kanini? O ba't intindihan kayong pisamban? May talakad niya 450 years, siguro may talakad niya pa for another 450 years. O ba't intindihan ko rin organisasyon at inkong presidente, baka mas magaling yung mamahala kesa ka na ako at asamas na kayo? O ba't intindihan ko rin plastic, lugar ini? O ba't intindihan kayo sementeryo? Lakwan ko naman ini kaya kayo. So itapunggat pa na po na ito, kaba magsalitay Robert Reyes, mengis na ako malalam, at sinabi ko kaya sarili ko, manibat ngeni, I let go. Bibili ko na, hinggang pigagap ko ang pong worries ko. E kuno dapat po probleman deni, metong namo inggawan ko. Pali po, atin kung binala kanyang keng mumuna kong parokya, pero eke agawa. Binala ko na naman keng kaduang parokya, katlong parokya, kapataw parokya, pero eke agawa. Binala kaya rin ketikim parokya tamo, pero eke rin agawa. So sabi ko po, ngening Martis, gawan ko na itang binala ko kanita pang minuna. Nano ita? Tahimik na ako mong lumakad, karimbaryuyo, makiluklukan karing mga tuwa, metong oradwa, ay ba't makirandam na karela at may kadating kong apulot, metong oradwang punto, ay ba't muli na akong payapa.
At anyang mig decision ko pong makanyan, bali po. Bengi-bengi, manibatan niyang miras ko betis. Migigising kong alas 2 ning ganing Aldo, alas 3 ning ganing Aldo. Talakad na ako, mimisip ng gawan, susulat na nung sabihin, magplano po. Itang bengi nga itang mig decision kong I let go of all these worries. Lumakad na ako mo, makirandam, karing mapilan kaya kayo. Bali po, itambingi nga ita, at naku, yaman, tudtud. For the first time, at naku, anyaman, tudtud. Nami pagising kong kakatukanan na ako mo ning sekretarya, among oras na po magmisa na kayo. Atin ko pong nakilalang kakaluguran ni Santa Ursula. Ikit kaya niyang karasko keti. Ipanggalame kami, may pangumusta. Amo nga na, pasyalan mo ko minsan magalmusal kata. At lunang banwa ing may labas at eke pa apapasyalan. So ngayon pong Martis, siguraduan ko, apasyalan ke, luklukan ke, at makirandam mo kaya. Mingkay po isipan ko, peyaga na ni nga pong ginong may ka-COVID tamo, huling maliswas tanangan, mamaligwa, pupunta eh. So siguro sabi na ng ginong ay, kailangan toknang lasaguli. So dinina nakatang COVID at tutupin. Tinok ng tamo, migkulong tamo, eta luluwal, eta makiabilo, kaya mumunang bulan, adwang bulan, pabanuanan nining COVID, tinok ng tamo. O ngayon, isasalese na naman yung sitwasyon, magluwag na naman, Diyos ko. Meet muna na naman ng SM Mall. Meet muna na naman din ating sulong pundat-pundat. Paniglonta mo keta King Orchids at keta King Lakeshore. Denggang beaches, meet muna na naman. Baguio, meet muna na naman. Maliswasta na naman, lalakad pupulay. Nga na siguro ng Diyos, ikaw pa may biyasa, o inipay metong COVID, bakong tuknang talaga. Atin tapong metong ama nung akakalinuwantana na dapat balikan tamo at kwanantaya. Iti po ing ama nung pos. P-A-U-S-E. Pos. Siguro sasabihanan ng Ginoo capamilatan ng San Juan, ining maipabalita. Nanuman po rin gawan, pos, pamo. Manakit ko ang bundok, pos, pamo. Ay, bundok yan, nangakarapat no. Mandok ang liwandalan, ating kamburing gawan, pos, pamo. Ating kamburing iboto, pos, pamo. Ating kamburing pakipaten, pos, pamo. Tuknang ka saguli. Kuning aliwanay ang amano ing burita mo, N-P-A-U-S-E. Ing amano gagabitan tang maralas ngayon, post, P-O-S-T. Ating kangikit, i-post me. Ating kangikit, i-forward me. Ating kangiburi, i-text me. Ating kangay, i-post me. Ipasa me hanggang potang kayo sumisi ka o ba't ipadala me? Alam, ipadala ne. Be, post ne. Lana ka nga karapat. Hanggang makasiraya, hanggang eto to, pinost mo ne. Mo ne, abawi. Siguro kailangan tayang adiskubring pasibayo ing amanong ita. Tuknang saguli, maging banayad, at makirandam tahimik. Kaya ko na po ing assignment tamo ngayon. Paliyo po ing Santo Papa. Ing lawe ko, mapagal niya naman. Sinawa niya naman. At nakarakal babatikos kaya, at nakarakal magsalita laban kaya,
So may pagal niya mo rin siguro. Anya atin niya pong metong programa, atin niya mong kahing ini kaya katamo. Karinggang parokya, kabilang takareta, karinggang probinsya, karinggang bansa, karinggang pisamban, mabilog ayato. Pakisabi na nga na, subukan tapa mo ini, synodality, ingawas na. Synodality. Nang buli sabihan ng synodality, ako balo, masakit niya pong i-explain ita. Ingaman wana, imburi nang sabihan makanini mo. Tuk nang tasaguli. Mipulong maski mapilan mo, at alanggawan, nune makirandam king metong at metong. Makirandam na nung daing na ning metong. Makirandam na nung sitwasyon na ning metong. Makirandam na nung paninap na ning metong at metong kaya katamo. Minsan pumbengin makaluklok kay Kenny, abi kay Banjo, yaching Connie, yaching Dolly, i kami pong miyatasan para kaniting programa ning synodality para kem parokya tamo. Mimis kami makananumiyang umpisan iting programa nga iti. Dininanda kay pong Dacal questionnaire, 4 pages deta, no makananutang miluklukan at misabi-sabi, babasan mila ring kutang at no karakal, mila intindihan, ay niya inugsemila. Makaninin na yung gawan tamo, ngame. Bayo ta makiluklukan, karing asawa yo, karing anak yo, karing katubale yo. Lukluk ko pa at laway niya ing sarili yo. Magumpisa tamo king sarili tamo. Putnan me ing sarili mo. Lon me, arapanan ning Diyos at ing kekang sarili. E ba't simple mo ing kutang, kumusta na ka, abe? Kumusta na ka, abe? Wala pong maling pakibat, ano maning kempilubluban niyo. Pakibatan niya po. Meto nga mano, adwa nga mano, meto nga phrase, meto nga sentence, meto nga papel. Ako po inumpisan ko na yung pakibatan, mapagal na ako. So yung gawami po, may kanaking metong kawon, itaking arapan na ning pisambanta mo, gulot na po ning metong poste. Metong yung kawon, ating makadikit, kumusta na ka, abe? At ating pong papel ka rin, pwede kong kumang papel, pwede yung isulat, yung pakibatiyo. Kaya po kailangan ka na ing lagyoyo. Nung buriyan ka na, okay mo po. Yung kailangan nyo mo ka na, pila na kong banwa, nanong gender you, nanong baryo you, at nanong obrayo. Then ibaldugye keng kawon. Nung ala ko pong oras ngayon, kauli yo, buklating Facebook yo, punta ko po keng St. James the Apostle Parish. At siya naman po karining kotang, kumusta na ka, abe? At maski keng cellphone mo po, panikwanan niya yung pakibatan, and then isubmit niya. Eh, mila po husgan ng pakibat, lon mila mo po, basan mila. And then lonta mo, no karinta pwedeng sumulong kay batayang apakibatan ingkutang IT. Kumusta na ka, abe? Maray po, lungkot na niyo ko, anong buri kong gawan ngayon ikawarasan? Burid ako ngan pong lapitan at kaulan at uman nung pwede. Kuneng pota, marakap ko ing AITF. So sapat na pong kaya pulakwan ing pisambanta mo. Kaya paboren ting mialiwang organisasyon tamo. Kunay pag-aralan ko na mo pong makananong ditak-ditak mag-let go. At munta na ako mo pong mamasyal kaya kayo, makipagkwentuhan at makirandam. Amen.
Pasyag tayang ining kikat ng kasalpantayanan. Sasalpantaya po. King Diyos, igpang mayupayang tutu, alina lang king banwat yato, at kang Heso Kristong anak ng bugtong nga ginuta mo. Pengagliking upayan ning banalay Espiritu, mibait kang Santa Mariang Birhen, lina sa labang ng upayang Ponsyo Pilato, mipako king krus, mete at mikutkut. Tinipaya ka ring mete, king katlong Aldo, sinubliyang meble. Pepay tasya banwa, makaluklukwa na ning Diyos, ipang mayupayang tutu. Iba't ka rin magbalik yan naman keti, banhukum ka rin mabiyampong mengamate. Sasalpantaya ko king banalay Espiritu, king Santa Iglesia Katolika, king pami sa makding santo, king pangapatawa da ring kasalanan, king pangasubirang meding mete, at king bie alananga. Amen. Manalangin tamong mitmong kapanaligan king ding ega na ganang tao, akit dat tanggapan ing kaligtasan ayalok ng Jesus Karela. Nga tamong manalangin, umena ka Ginu, enaka paybalam, ulitan taya. Umena ka Ginu, enaka paybalam. Para ka rin sa blangkaya na kang babae, ang magnasang lungob, king biyere religyoso, manano na sana ing Ginu, panwanan na laking kareng kayawsan apagnasan. Di na no sanang tetagan lob, makibat king awos na, manalangin taking Ginu. Umena ka Ginu, enaka paybalam. Para ka ring sablang kaya na kang babay, ang magaral po. Manano na sana idake ing sarili da, king belwan ang makasawp, king panyulong nimbalang metong. Di na no pa sanang sikanan ning Ginu, magaral, libutad ning kapagsubukan ning pandemya. Manalangin taking Ginu. Umena ka Ginu, enaka paybalam. Para ka rin kaya na kang babaeng meging biktima ng karokan, manano na sanang antabayanan mo, Ginu, king pamanintong hustisya, antimurin ing tetagan, alawen ing bukas amasala, manalangin taking Ginu. Umena ka Ginu, enaka paybalam. Para ka rin sablang kayanakan, maging imaria sana, ing kehang Hindu, ing karelang maging pialimbawanan, manalangin tamo, king Ginu. Umena ka Ginu, enaka paybalam. Yabetala po ka rin panalangin tamo, ding kapatid tamong mag-birthday, iamong Ed Panlilio, Marilu Malit, Mary Ann Castro, Barbara Justimbaste, Erlinda Abaya, Kael Bamba, Kimberly Sanchez, Rinaldi Sazon, Joseph Eugene Taginod, Jaime Alfonso, Juliet Rivera, Josephine Santos, Brian Apostol, Carl Joseph Apostol, Joseph Gabriel Gonzalez, Mark Hinco. Para po ka rin kapatid namong masakit, Apong Apen, Ricaport, Lolita Aboy, para king kaladwara ri Attorney Dante David, Juaning Sunglao, Reynaldo Serrano, Brian Noel Buan, Virgilio Giao, para po ka rin grupong El Shaddai, at para ka ring menyindi king kakatamong Caduang Kandila ning Adviento, i Mark Anthony at Luella Rome at ding karelang familia. At para po ka rin kayanakan, may masa ka ring kakatamong intention. Para kakatamon keti, lalong-lalo na ring sablang babay kimbietamo, ring kayanakan, na sana itugtog na ning Ginong Diyos, ingkang kayang pamaglingap, proteksyon at pamantabi karela, tahimik talangening ipanalangin king Diyos. Ginong Heso Kristo, ipagkalob mo kay kami ing kaburian at tetagan, milako ka ring sagabal, ami kakawani king balang metong at metong kay kami. At mi patag king dalan para king kekang panyatang. Manatliti kang kayabe mi, nginit kapilanman. Amen. Igising ka
Manalangin kay kapatid, baning kaya katamong daon, matanggap larapanan ng Diyos, ibang mayupayang totoo. Tanggapanes saning Ginoo, iting daon karing gamat mo, king ikapuri at ikaligay ning kayang lagyo, king kaktamoy kasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. Oy paming miglalang, nung alaka, alaking sikanan, kabang antabayanan mo kami, king kekang pakalulu, tanggapan mo reting ayin, mit, panalangin, capamilatan ng Kristong Ginomi. Amen. Ing ginumanatiliya kaya kayungan, At kaya ka isipan niya't luguran ng Diyos. isipan miya't kaluburan. Pasalamat aking Diyos sa ginuta mo. Iti karapat dapat at matuli. Tunay karapat dapat at matuli ding pasalamatan da kamparati o ipa kapamilatan ng Kristong Ginumi. Inyang bigpakumbabayang may kisaut kaya kami anting tao, ti para na itang binalak mo kanita pang minuna, at biklat ne para kaya kami ing dalan painturo king kaligtasan. Uli nita, kampedering sablang koro ding angeles, daralit ming kaya kaligaya at ngamingan kakanta.
O Diyos, ay ipami, tutukang banal at buriming paramdam quéca, ingke kaming kapasalamatan. Daraon miya kami, iting tinapi ang pong alak, at aduan ming itubod me ing Espiritu Santo, bandeti, maliari lang katawan at daya ning ginuming Hesu Kristo. Ban kanita, adaw mi keka, ing piggalub mo kaya kami. Itang benging bayo yamate, abang kasulo nala ring kayong kakaluguran, king karelang tauling hapunan, kinuwaning tinape. Pepasalamat ya keka, pirasune at binyene karing kayong disipulos nga na, tanggapan niya iti, ikongan at kananye. Iti yung kanakong katawan, amidawon para kay kayo. Makanyan mo naman kay Bataning Hapunan, kinwaning kalis. Masibayang pepasalamat keka, binyening kalis karing kayong disipulos nga na, tanggapan niya iti, ikongan at minum ko kaniti. Iting kalis ting kanakong daya, ing daya ning bayo talang hanggang tipan, amibubu para kaya kayo at para karing sablang tao, banketa, mi patawaran la ring kasalanan. Daptan niyo iti, anting kapigaganakan kanako. Gaganakan tayong ining Ginoo anya matulat ang ipasyag ing misteryo ning kasalpantayanan. Iba, uling kaluguran mo kami, agkatan mo keng lumapit king kekang dulang, katmuan mo kami king tula ning Espiritu Santo, kabang tatanggapan ming katawan at daya ning kekang anak. Ginoo alakang kakalinuan karing anak mo, aduan ming ingatan mo la, deng kaluguran mi, lalong-lalo na Francisco, kaya kaming Papa, Florentino, kaya kaming Obispo, at panalangin mila, ding kaya kaming makatuwa at ding kaya kaming miyang ubiye. Ganakan mo la ding daralan kasakitan at lungkot. Ganakan mo ding Kristiyano, no karin lapaman, at ding sablang tao king mabilo gayato, lalong-lalo na ring masakit at ding pakakalulo. Maglapo kaming kapuryan, pot ang akakit ming gagawin mo para kaya kami, capamilatan ng Hesu Kristong anak mo. King capamilatan ng Kristo, kambenat kaya, ibang mayupayang tuto, kagum ning Espiritu Santo, pupurian dakat parangalan, manggaman, kingalangang Ngani po anting metong familia, abe-abe tamong may papanalangin karingamano likwa na kaya katamo ning Ginoo.
ing kakananmi king Aldo biemu king Aldo ngeni at ipatawad mo ding salami quéca anti ing pamamatawad mi kaini kasala ke kami emu ke ipaisaw king tukso Ikabos mo kami o ginuking sablang marok, malugod mong paggalubing kapayapan king panahon mi, ban king kasaupan ning kekang pakalulo, parati kaming mikabos king kasalanan at miligtas king sablang kaligaligan, kabang maninay kami kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Heso Kristong kaya kaming talapangabos. Uling kaya kaing kayarian nating kayupayan nating ligaya, manggaman king alanangga. O ginuming Heso Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kakong kapayapan pabiya ko kaya kayo. Emo sa babaligdan din kaya kaming kasalanan, nunelawan mo ing kasalpantayanan ing kaya kang iglesia, at pamayapan mo yung pambilugan nagpangking kaburian mo, ikang mabibiyat magari, manggaman king alangang Amen. ing kapayapanan ng Ginoo manatili sana kapilan man kaya kayungan. At kaya ka antimuri. Patula tayo pong ibigin ing kapayapan ng Kristo, king metong at metong. Kapayapan po kaya kayungan. Peace be with you. Kapayapan po. Ini po yung ginutang Heso Kristo, yung kordero ning Diyos, sa milalako king kasalanan na ningyatu, mapalad ang may tamang mayayawos, tanggap king Ginoo. Ginoo, kumatampang tanggap kaya ka, dapat yagkasmi nga mano mo at kumayap na ako.
Mapilan mo pong kapabalwan, keng daratang a Miyerkules, December 8, metong ya pong maragul akapag masusyan, fiesta ne po ning Immaculate Concepcion ning indutamong Virgen Maria. Metong ya pong holiday of obligation, buri nagsabihan, may ngariya pong Domingo, so panikwanan tamo pong makasimbangan itang Aldong Aita. Ining Aldo ngay ni po specially uri nga isip mi, at intang Aldo para kareng kalalakihan, kareng lalaki tamo, kimbiya tamo, ring karpintero, ring gamago para kaya katamo, iti po neng Easter Monday, lulwalangan, magpolo lang maputi, sisimbalangan. At ing Aldo para kareng kalalakihan, alatang Aldo para kareng kababaihan, na mas dakal tamo. So ini pong December 8, yang gawan tamong Aldo na ring kababaihan. So agatan ko po, renggang babaing simba, itang Aldong Aita, December 8, magmaputi tangan po, mitipon-tipon tamo kempisamban, mamiyak kapasalmatan, kapurian king Ginong Diyos. Ding lalaki po, pwede la naman simba, obligado la naman simba itang Aldong Aita, basta't mag-high heels kayo. Okay. Pero rin babae, maputi kayo mo po at kenikong arap loklok po. At bayo po ing Aldong Aita at intang atlong Aldong Novena, may gumpisaya po ngeni, ing novena para keng Birhen, Lunes, Martes, Miyerkules, 5:30 po, Aldo ing misa tamo hanggang December 8. Tininan ko pong mayo po oras sa Dacal ako pasalamatan, dengan babaeng sinimba ngening Aldong Aiti, malaguya po ing umpisa na ning kakatamong novenaryo para kem Birhen. Bukas po ing Caduang Aldo, Martes, Katlong Aldo, then December 8, ing ka-fiesta na ning Birhen. Kaibat po, burita lang pasalamatan, dening may pintura, kening bayong parking lot tamo po, kening tennis court, ding Mago Brotherly at sing Marlen Sabado, Alain Lakindanum, ampoy Kong Rolly Flores, keng pamamintura da po, karing bayong gulis, king kakatamong parking space, kening tennis court. Bayo la po ring gulis, pakitukyan niyo po. Bawal na po magparada tulid stage, ampong tulid na nitang mural, anya inayos tala po. Pankanitala na magparada ka rin. So, pakituken nyo po ring linya. At nung meet mune, pwede na po kening side keni. At agkatanda ko po keng December 11, abe tamo po maglinis ketiking parokya tamo. Anting pamagsadya, king daratang asimbambengi. At impong simbambengi, magumpisaya king December 15, 7:30 nimbengi, keni po king kilwal tamo, kay batatin mo naman misang ganing Aldo, magumpisa naman December 16, 4:30 ning ganing Aldo, king kilwal yamo rin po. Atin mo naman pong simbambengi, king Santa Ursula, Santa Ines, ampong Villa Santiago, alas 6 ning bengi. Okay? At kapanyawsan po, karing kapatada kakasal, John Myron Clemente ning Santa Ursula, kasalya kang Catherine Kate Nucum ning Arayat, Johnny Del Mendoza ning San Juan Nepo, kasalya kang Laila Ching ning Porac. Kaya pong December 29, January 23, ing karelang kasal. At malaw siya po ing raffle ngeni, preliminary draw ya pa mo po. Malating raffle, ing maragulta mo pong raffle kanyang January. So ito pong malating raffle, malaw siya pong ngenimbengi kay bataning misang iti. Nung alako pa pong ticket, at sula po kaniring fiesta committee, pakikwa ko po, hanggang tungga-tunggalan mong ticket, po karing familiayo, para kaya katamuya naman po rening panakitanan niting raffle, para karing proyektuda, para king pisambanta mo. Tamo po, dakal po salamat. Abanggit ko na po yung assignment, kaya katamo, hanggang saguli mo po, hanggang ditak mo po, pakibatan itang kutang, kening karen papil kening pisamban o kaya keng Facebook you. Kumusta naka-abe? Okay? Salamat po. Talakad ta po. At para karing sablang babaying at yung eniketi, para karinggang babaying kaya nakanta mo, para karinggang intensyon nyo. Lalong-lalo na po ring migdilo, pink imalan. Para po ka rin kapag nasanta mo, Bapong Maria, mit mo aking grasya, ing Ginong Diyos at yung quéca, nuwan ka ring sablang babay,
Nuwan niya pa naman yung bunga ng atyan mo, Jesus. Santa Maria, Indo ning Diyos, ipanalangin mo king makasalanan, ngayon at king oras ning kamatayan mi. Amen. Santiago Apostol, Panalangin mo kami. Virgen de los Remedios, Panalangin mo kami. Santo Cristo del Perdon, Pakaluluan mo kami. ating Ginoo manatilia kaya kayungan, At quéca, antimuri. bendisyon na kayo at antabayanan ng Ginong Diyos at din kekong familia. Ingib pa, poning anak, poning Espiritu Santo. Amen. Ing misa tamo mi daune, umya kayo king kapayapan at tula ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Maya pa, bengi po kaya kayungan, salamat po king kaya kong pamanagon, mimingat ko po patang muli kayo. Palakpakan tayo po yung Ginoo. Salamat po. Good evening po.